Clear tu le ngai thatu zongsong te chibai le vekule July ni kuwa sang ni som ni paru kania khovel buaina chanchin thar lang sar zualte ilo ngai thaliangu US le Iran anin bai thar le ta Iran nena in ka hai chu atop tabok Strait of Hormuz a US le Iran in ka hai an puan mek lain tholeni khan oil tanker pathum chu ka an ni nuwa Iran le US anin bei thar le a US chuan tanker hi Iran ka nia puin inrem na an siam bo chia apu US President Donald Trump chuan ram pani ten in ka hai an puan chu azota ti in a soizui Iran lam chuan tanker hian ka ani le ni lo chungchanga soi engma an la nei lo thung oil tanker be ani nu hian US Central Command chuan Iran chim thlang lam bial be le tin target somriat vel an fu ni in an soi hengjinga hian Islamic Revolutionary Guard Corps halongte somruk an ka fu tel ani Iran state media chuan US hian Bandar Abbas le Shirik area po beitelin hliam tuaring mozat anom ni in atar lang ani Iran chuan US be na hiadem thu soin an chhanlet ve ngal boka US military base omna Kuwait le Bahrain chu missile mangin an kap ve ngal ani Iran top joint military command khatam al anbiya central headquarters chuan US chu na taka an chhanlet tur thu soin Strait of Hormuz en kol dan chungchang aram dang abikin US chu inrol arem tidon lo tia soi Iran Foreign Ministry chuan US zok chu inrem na thuthung an siam bo chia apu ani neito ho tu makrut chuan Iran chu in ka haipal zu ta apua US in abele chu thilti chul ani thua soi Strait of Hormuz a tanker be ani dante thlirin US in nataka a chhanle chu ti om takani thua tar langa Kuwait point Iran che dan chu demin buaina ti top tuma malak na te ngai poi molwa apua Bahrain a po Iran be na wang hian siren ti ri kani US le Iran hian thamasa khan in ka hai an puan po seina tura in remna Memorandum of Understanding an lo ziak to ani in ka hai po se chung hian in remna tluan tling siam ani theina tura in biak na nei an rod bok tholenia US le Iran anin be thar le nuwa khovel huapin oil man apung le ngala Brent crude oil chu barrel khata US dollar somsari le paruka akai sanga apun na hi 3% chuanga tling rampani ten thamasa MOU anzia khan oil man hi US dollar somnga pruk point pariata atla thaman ani June ni som pasari sang ni som ni parukhan US le Iran ti chu indo na top nan in remna anzia ka khovel pumin hemia tang hian thlamuang takin kanom thei toang antia ma se thlakhat po atin main Hormuz luya thisen aluang leta July niriat sang ni som ni paruk jingdar ni vela US Central Command chuan thupuan na an siama kan commander in chief thupe kangin Iran a strike kan nei le don Hormuz luya longkal himna veng him turin antia hei hi ni chunga avoi ni na ni to BBC live page a mi sangli zakwale pathum chuangin he thuthar hi an lowena khovel in mit ameng phok le engwange hein do na hi chuale anghong chu enge ni don Tuesday jan khan US sian Irana target somriat chuang aka masaber US soidanin hemi chan hi Hormuz luya long bathum Iran in aka wangani antia kumsang ni som ni parujun ni som pasari atang khan long panga chuan lo kap to reng abok ani ama saber chu ni som ni le panga Singapore long ever lovely ania anulama oil tanker pathum le LPG phur pakhat Saudi Arabia Qatar Greece le South Korea tita ani US chuan Iran Air Defense System Command Center Coastal Radar anti-ship missile IRGC long te somruk chuang an kap chi antia Iran lampoin an poma an sipai paria chu Bandar Abbas le Bushehr anthi ti an puang bok Iran angoi mai lova nilai ni jingdar khalle dar thumin kara khan Iran Revolutionary Guard Corps chuan US base omna panhian kap Bahrain khopui Manama explosion area Bahrain Ministry of Interior chuan exa film khuro safe place a kalro ti in mi puya shila Bahrain military chuan anlo dang theibok Kuwait Defense Ministry chuan missile panhi le drone panhi an kap thlati an puanga tuma thi anom lo bokani chumin hu darkar ni chungle ka US chuan a chang le ngala target som kwa vel akap lea US soidanin tuntum chu Iranin long aka thei na tur ati tlem zualna ta nani Iran media chuan Iran chimlam a explosion omnual ti an soi
Chabahar khopui chu voi khatnan an kapa hei hi Pakistan nai Iran ram chim to berani Tasnim News Agency chuan explosion som velari pawarakat IRGC Navy Base Imam Ali Base an kap ti asoi BBC verify point traffic control tower chia an bufia lebok Abu Musa Island le Sirik Island a po bom pahni atavea hei hi UAE nen anin hnial reng namun ani Donald Trump thu soi an hle Turkey NATO summit Ankara ate lai nge in Trump hian thu a soi vaka ceasefire chungchanga keini tan chuan ceasefire hi atop to kan du to lo atia Iran sarkar soi chia in anni ho chu scam anni sick people anni do soi ching anni atia video apo 3 weeks kalta khan smart ka ti chewa tuna chuan scam ka ti cheu ati phiar mai ni phubalak dan Air Force One chunga tangin kan kap to na sa ni zan po khan kan kap na sa anin voi khat min ka chuan keinin voi som ni kan kap le tang atibok hei hi in do na anilova dinaking of Iran ani Iran nuclear nei kan phal don lo atibati bokani maktak mai Iran hoin min ran phona deal an si siam an du lutuka ma se anni hi anrinom lo emema ka du to lo ani atibok Trump hian UK Middle Hall Air Base a thlona atum tir bok athak boka Qatarin apek thar Air Force One thar a achuangani Iran lamin an chhanlet na Mohammed Bagar Khalibaf MP lian ber le US nen a in berem tu chuan exa America hian minti du da le promise an thu tiam bo chiat hi aman om to ang ti an la shelo atia Iran Foreign Minister chuan tongkam che in a chang lova kan thil ti in wai takin kan changang atiani US le Iran anin belai hian Gulf ram thenom te an buai veka Bahrain Syrian area US Navy 5th Fleet omna ani Kuwait missile drone an kap thla oil field an hai hle Qatar security alert an pichuaka Al-Udeid Air Base US base lian beromna ani bok UAE le Oman an ngoi maka ma se an longkalna ahim lo hle ani BBC verify chuan June ni som pasari atang khan Hormuz luya longkal dan adang lam ti an muchuaka Oman IMO kongzo tu chu June ni som ni palia som thum paria tan tlinga ma se Iran in long pahnian ka nu khan som pathum chi anomta Iran hian kan kongruat chia zoro u atitlatani Khovel economy ang hong oil man asang Indona hian khovel pumang hong hala oil man Asia zingkara Brent crude oil chuan parsine sanga barrel khat dollar somsari pariat point pariat biala akai sanga US oil po dollar somsari pali point bathum bialani hei hi June thla US le Iran in remna anjia ma man nen ai nang to Indona tir lama dollar za som ni atin lai ai chuan alan hiam deu analyze te chuan Hormuz lui hi khovel oil za som ni kalnani heta buai na om chuan khovel pum abuai do nan tiani NATO summit kallai nge ya he thil thleng wang hian ramsoi tu ru abuai Frank Gunner chuan blackout over NATO summit ati hial NATO summit le he buai na in kar Trump hian NATO summit atil lai nge in he thu hi apuang he hian thil pahni atilangani US priority a in thak Europe ven himla ain Middle East buaina aril ru apem hasazok NATO thopuite an mangang Germany France UK te chuan US hian Europe angai poimo to lo palang ti an hlau hle NATO Secretary General Mark Rutte chuan he buaina hi soilang lovin member te in ven himnan kanin pe atiringodani analyze te ngai dan in rem na chance atla hniam BBC North America correspondent Peter Bose chuan Tramin kap na sang ati nu darkar thuma US in atakin an kapa in rem na chance chu atlem to hle ati Washington atangin Nick Johnson chuan kanom dan hi angai bok kanin beya kanin rem lea ase tun tum chu der thong viau to ati ani chan pathum wangin in rem na hardon chung mi te chu in rin tok na aom to lo Tramin anni chu do soyan shat ati to mi pui thin rim sipai pariatan thi to a phubala kangai Hormuz lui chungchanga Iran chuan an thua kalti ran duwa US in international water ani ati ve thung tunge atuar berdon mi pangai te Bahrain Kuwait Qatar mi puite andrama missile atlathei longkalte Singapore Greece South Korea company te insurance man sang don khovel mi pui oil man sang chuan ei barman transport man ati sang vekang Iran mi pui power cut base ka cheta wangin an buai don ani engtin nge kal zel don le
tun dian mona kong pathuma ad in do na asang chhozel tramina soyangin voisom ni in kan kap le zelang Iran point achang le zelang hei chu full scale war ani thei US in kantum kantito atia Iran point kan thupa kan la to antia an to ri thei bok Qatar Oman Switzerland te hian palai anlani theya ma se tramin anwar thi lo ati to wangin ahar don hle BBC chuan live coverage an top nu apo news story danga chun jom ro antia thil thleng zel tur chu kan hlamu do nani inrem na je hi aul sam von himahar jun ni som pasaria anziaka July ni riata an bol chele Hormuz tu hi khovel thisen jam heta boina chuan ramlian le te zong angong ngal vekani US in himna atia Iran in dikna ati atopa tunge chakang tuna chon tu man chaklo atuar tu chu longchunga e zongte petrol le tu tele ram te takte te an ni do nani Trump thi soi nung ber I don't care they can talk but they are wasting their time ti hi tunin do na top dan tu shillok tu ani theyani khovel mi chu tuna Ankara Washington Tehran le Hormuz luya afutlat bok ani Al Jazeera lam tarlan dan chuan Iran chuan sinzan ni azona akhuchen khadan ka hnuwa Bahrain le Kuwait a US sipayomna an kable tian puang Strait of Hormuz bul hnaya Iran khopui Bushehr Chabahar Bandar Abbas Sirik Jas le Abu Musa Island te explosion ti hriatani Iran sahira mi pakhata thibok US President Donald Trump chuan hemia ka chan hi Hormuz luya longkal te Iran in abe wanga phubalak na ni atiani Iran Supreme Leader Masa Ali Khamenei ruangchu voin hian akopui masata vui ani dona ni masa khan Iraq khopui Najaf le Karbala mi pui maktadoi telin arwang anzui to ani Israel sipaiten Gaza le Lebanon anla beizui zela Gaza mi parial le nabati a Alpha Kha mi panni an thi ani Strait of Hormuz a longkal atop deuh tho Bloomberg News in long tracking data amu danin US strike voi ni ain zom zela wangin Strait of Hormuz a longkal atop naito longlian te jinga US in akhap to super tanker pakhat le Iran long container ship pakhat chia Gulf atangin an chuakani nimin khan long som pali chain ankal tanga he hi ju ni som paruka US le Iran inremna anzia hnuwa atlem ber tumani inremna anzia hnu kar thum chung khan long som thum pariat velin nitin ankal thinani avas khopon lama US in akana mi pathuman thia mitam takan hliam ti IRNA news agency na soi Khuzestan province security in charge Valiola Hayati chuan irna hnena Zandar khat malama Israeli US regime hian avas pon lamhun pakhatan kap atiani rescue le doctor te an thok mek atibok US chuan chan ni ain zom zelin Iran akablea Sencom chuan Trump thu pekin Hormuz luya longkal himna ti chia tumtu te thilti theina ti tlemnan ani antiani US sipaite chuan Iran military target somkwa velan kap antia chumia chuan air defense surveillance missile le drone dana long le logistic te atel Iran media chuan Bandar Abbas Bushehr Chabahar Konarak Iran Sahir Sirik Jas Abu Musa Island Kashim Island le akhala explosion a antiani Iran Sahira airport pakhatan kapa firefighter pakhatat hi Chabahara dok pani traffic control tower le depot an kap Srapnelin Imam Ali Hospital adeng bok power line a chiata wangin khopui a power lovani akhala railway bridge ateke khan an kapa Bushehr nuclear power plant acheloti an soi phubalak na IRGC chuan Kuwaita kem Arifan le Ali Al Salem le Bahraina Jufair le Sekisa base te an kable ti an puanga Bahrain le Kuwait state media chuan siren ari ti an puang bok Fars News Agency chuan US sipaiten Zinkara Khuzestan province a avas bulan kapa mitam tak an hliam ti asoi Khuzestan governor office hotulian pakhat soidanani doctor le rescue team te chu ankal towa chiatna zat an la chhut mek ani hei hi MOU an zian huwa boina na saber ania ceasefire angreng to lo Iran ram chimlam khopui tam takan kapa Bandar Abbas port poimwa explosion tam taka abul nai Kashim le Abu Musa Island apo air defense ariani athar ber chu Iran chimlam
anka tan na hi ani Iran sahir konarak le Chabahar kap Chabahara chuan civilian mun sipai mun doctor le traffic control center an bom na sa Iran sahira hospital a Shrapnel atla a airport an kapa mi pakhat athi busher le chevel po an kapa hi nuclear power plant omna ania ma se cheloti an soi heti man kana saddan hi ala chun zom zel don nge ti chu kan la en don ani Iran Foreign Ministry spokesman Ismaili Baghei chuan NATO Secretary General Mark Rutte soi adema exa Rutte hian Europe howin US le Israelian Iran an beina kan puiti an soinon fo hian he soi chian na hian an telve ti ati chiang ati ani an ram an base an manrua an peya chu wangin he in beina mo phurna an pumpel theilo ati bok Rutte khan nimin khan US in Iran a beina hi angai hle atia March la indona po US thlona sanglia tanga sanga chu Europe base atangin an thlok chuak ti asoi to bokani Iran na ja fa mi pui makta duai an pungkho ma Iran Supreme Leader Masa Ali Khamenei ruang chu Imam Ali Srin Bula an kalpuya US Israel indona tirlama athi nuwa an vuina turani mi pui pungkho matang hian Iranin Iraka influence langa ziale ramdangin an pom zialang Israel dem na le Gaza soi atam hle US sipai te chuan Iran target som ko velan kap zo le ti an puang tum chu tuna chuan Hormuz luya longkal le civilian te himna an ngai tu azui to donani Cencom tu chuaina tarlan danin US Force 10 Iran coastline a target som ko vel kan kap air defense surveillance missile le drone dana long le logistic atel atiani nimina target somria chuang an ka hnu ani bok US Congress woman Dilia Ramirez chuan Trump administration chu adema exa ni sana Trumin ceasefire aje hnu loka Iran akapa voina po akable tur thu asoi atia indona du tu te kuta kan da thelo Congress sian thunei na kan lak le tangai atiani Senator Elizabeth Warren point Trumin dona hi ti top turin atitoa thakalta Khan House le Senate in war power resolution and pass toa Congress remti na omlowin Iran bei aphal lowani US President chuan diplomacy hi hun manral nani ati chianga masia thopui Jared Kushner le Steve Witkoff ten an la bezui theni chuan an pom thei tia soitel Trump hian ama ngein abengai lo tin inremna kan siam poin an zom don lo ati bok ani IRGC chuan Bahrain le Kuwaita an ka chan chu Iran ram chim lam le Masad Lamkong Bridge pani US in aka chiat wangani atia hi Supreme Leader vuina tur khopuyani USian vuina hi ti ming chiat tumin ti buai tumin an beani an tiani USin aka non le chuan kan chang le na sa zualanga US base dang te kan ka pang an tibok IB chuan USin akhala pon lam akte ke khan bridge Michelle Pasaria ka pa railway explosion panni aom ti asoi IRGC chuan USin Iran aka le na phuba Kuwait le Bahrain US base an kap ti an puang IRIB na puan sardanin IRGC Navy le Aerospace 10 missile drone in an bay Kuwaita kem arifan le Ali Al Salem le Bahrain Jufair le Sekiba base te anni Darkar khatkalta Karbala Khamenei vuyani Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ruangchu July ni kuasa ni somni prukhan Iraq Karbala a Imam Hussein Strina kalpuyania Masad a pomi puin an lo hak mek Republican lawmaker Masa Marjorie Taylor Greene chuan Trumin dona chan chu George Bush Iraq war lai a nen khan ate khina exa Iranin long aka wangin Trumin Iran aka pa oil man asanga stock atla a sumdong ten an leileang atiani Trump chuan Iranin nuclear ani kan phallo atile charchar CIA ho tu Masa Scott Ulinger chuan in dona top dan tur aum hardo na tia Al Jazeera hena Trump hian Iran hian Hormuz lui chungchanga anrilru thak se adua wangin kan ka pani ati tia soi USian Iranin lui athunun theina ti tlematuma traffic control center missile site longte an kap chumia tang chuan Iranin MOU zom le se andu ani ati bok Reuters in Tarlan danin USin Iran aka wangin oil man asang lea Brent crude chu 1% in apunga barrel khat dollar somsari le pariat point pariat ani Parliament Speaker Mohammed Bagar Khalibaf chuan US chu Ashila exa ti du da le promise bo chiat hi aman om to atia
Hormuz li hi US wangin a in hong don lo kan du danin a in hongang atibok Bahrain a zingkara voi ni nan siren a rilea Interior Ministry chuan phim khurla mun hima kalro atiani Iran Parliament Security Committee spokesman chuan Iran chuan nasa takina chhanlet do na tia diplomatic lama chuan USian MOU a bo chi atibok chan pani wangin tum strike wangle Israel in Lebanon alabe wangle US in oil sanction a siam wangin nasa taka indo na athling do na ni ti in spokesperson hian a soyani sipai lama chuan kan himna kan veng him do nan tia khatam al anbia headquarters point chhanlet na na tak an tiam to ani ma seng tin nge an ti do nero kan la ngak zel Iran state media chuan terana Khamenei vuina programa Khamenei US day Israel ten an beina video Khamenei thina kha an ti chuaka chu mi pui mu thei turin Indona ni khatna US le Israel ten Khamenei an beina kha an ti chuaka Khamenei thina ani bok nen hei hian US le Israel huatna nasa takin mi puya aturin na atitam hle bok ani